Best of the Best në Grand Prix 2025 është, thuaje Betim. Big Mama. Hajde, Bigi. Наградата на 8-то издание Grand Prix Best of the Best за 2025 година ја освои пејачката Бесјана Касами, позната под уметничкото име Big Mama. Оваа награда од културно-уметничкиот спектакл што го организира Телевизија 21, Big Mama ја нарече најубавиот подарок за оваа година. Për këtë vit mund të jetë dhurata më e bukur dhe motivimi më i madh që mund të jepet një artistit. Kështu që jam shumë faleminderuese. Planet për 2026 ke diçka të na zbulosh? Unë për plane nuk flas. Unë jam njëri spontan, këtë e din, kështu që unë serë bëj plane, asnjëherë nuk më dalin planet mu, po mu jeta më çon spontaniteti, ç'a ndodh. Normalisht që pa plane nuk ka vizion. Kemi gjëra në kokë, po punojmë. Çmimin jetësor Grand Prix The Best për Elhame Bilalin. Pasuria jon kombëtare Teta Eli. Jo, unë do të vi këtu. Актерката Елхаме Билјали веќе во пензија исто така беше наградена, зашто изрази голема среќа и рече дека ќе ја чува како бисер меѓу другите награди. Mendoj se për aktorin nuk është kurrë vonë. Edhe tani jam e gatshme të punoj çdo gjë, po jo edhe ta luaj ndonjë vajzë të re. Меѓу многуте уметници и други личности од областа на културата, уметноста и медиумите со награда беше одбикувана и поетесата Етлeva Tafa од Албанија. Ky është një çmim një ndër çmimet më të arrira dhe më të bukura për mua. Aq më tepër që po e marr dhe në qytetet e Shkupit, aty ku kam marrë dhe çmimet e para të mia të poezisë. Është nder, sepse çmimet gjithmonë të nderojnë. Купно беа доделени 23 награди на оние што дале придонес во својата област и се истакнале во 2025 година, но и на институции како Куќата на азбуката во Битола и Фестивалот на поезијата Деновите на Наим. На овој спектакл беше одадена почит и на починатиот пејач Шпат Касапи, кој во едно од претходните изданија беше добитник на Гран При. Grand Prix The Best për më të mirin Shpat Kasapi. Faleminderit.